Poštovani gledalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na početku današnje emisije Zdrav život Vita Sama, koju u celini posvećujemo 6. konferenciji srpske medicinske dijaspore, jednom značajnom skupu koji je okupio naše ugledne lekare iz sveta koji su došli da razmene iskustva sa svojim kolegama iz Srbije. Konferencija je održana od 18. do 20. juna u Beogradu u kristalnoj dvorani hotela Hajat, u prisustvu nekoliko stotina lekara, uglednih gostiju, predstavnika države, crkve i strukovnih organizacija. Konferencija je održana pod visokim pokroviteljstvom i u organizaciji njenog kraljevskog visočanstva, princeze Katarine i kraljevske porodice. Zadovoljstvo mi je da danas mogu da najavim našeg domaćina, njegovo kraljevsko visočanstvo, predstavlja nas Aleksandar. Vaše preosredstvo, Vaše ekscelencije, poštovani ministri Lončar, dragi gosti, dragi prijatelji, dame i gospodo, veliko vam hvala što ste došli na ovaj izuzetan događaj. Zbog naših gostiju iz inostranstva nastavit ću na engleskom. Thank you very much for coming to this remarkable event. Hvala što ste došli na ovaj izvanredan događaj i hvala svima vama koji ste došli iz daleka, iz Kanade, iz Sjedinjenih država Amerike, Australije, sa raznih strana sveta. Veoma sam ponosan na svoju suprugu i njenu fondaciju koja je organizovala ovu važnu konferenciju već 6. put. Očekujemo sledeće godine 7. konferenciju. To je veliki zadatak organizovati tako važan događaj kao što je medicinska konferencija. Posebno sam srećan što vidim naše lekare iz sveta i iz Srbije da rade zajedno. Nadamo se da će se saradnja nastaviti. Zahvaljujem svima što su došli, želim vam uspeh i nadam se da ćemo se vidjeti i sledeće godine. Hvala. Izuzetno mi je zadovoljstvo da vas vidimo u velikom broju, da ste došli u Beograd, da mislim da imamo svi jedan zajednički razlog, a to je da pomognemo ljudima koji žive u Srbiji i posebno pacijentima koji je potrebna pomoć, a naravno i našem medicinskom osoblju da se što bolje usavrši, da im što lakše pomaže. Ja neću dugo pričati, ja ću vas zamoliti samo za jednu stvar, a to je ako možemo sada da se dogovorimo da sledeće godine ovo vreme kada bude organizovan sastanak, da glavna tema bude rezultat koji smo mi uradili, odnosno šta smo sve uradili od današnjeg dana do sledeće godine da bi poboljšali što je u našoj moći, da bi poboljšali stanje naših pacijenata i svih onih kojima je neophodna pomoć, a pri tome mislim i da pomognemo edukaciji našim lekarima i našom medicinskom osoblju. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas sa vama, da prenesem blagoslov i srdačne čestitke njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji se trenutno nalazi u arhipašterskoj poseti eparhiji Kanadskoj, a povodom održavanja 6. konferencije srpske medicinske dijaspore u organizaciji Fondacije princeze Katarine. Humanitarna fondacija princeze Katarine sa svojim prijateljima i saradnicima iz zemlje i inostranstva već godinama unazad ulaže velike napore sa plemenitim ciljem da učvrsti veze između srpske dijaspore i naših lekara u otadžbini. U toku ove konferencije lekari će imati priliku da dele svoje iskustvo i znanje, da postižu saradnju u pružanju podrške medicini u našoj zemlji, da ostvaraju nove kontakte i šire međusobno prijateljstvo. Prizivajući Božji blagoslov na sve vas, želimo vam puno uspeha u radu, uz zahvalnost za sve ono što činite za dobrobit naše zemlje i našeg naroda. Imamo više hiljada naših lekara u najuglednijim bolnicama, na univerzitetima, na privatnim klinikama u razvijenom svetu i njihove iskustva su nam nekako potrebne. Naši lekari u svetu, kao i većina drugih, vole svoju zemlju i žele da je pomenu. Oni žele da prenesu svoje iskustva i da sa sobom povedu i svoje kolege iz sredina u kojima žive i rade, to su i ovog puta učinili. Oni žele da budu domaćini svojim kolegama iz Srbije i da ih upoznaju sa radom najprestižnijih svetskih zdravstvenih ustanova. Oni mogu da budu most u toj međunarodnoj saradnji. Nažalost,
nedostaju nam informacije o toj armiji naših lekara u svetu i otuda je inicijativa o stvaranju leksikona srpskih lekara u dijaspori dragocena zbog proširivanja te saradnje. Leksikon uz visoko pokroviteljstvo princeze Katarine i njene fondacije i Toma Karađorđevića priprema Medicinski akademski forum koji okuplja naše lekare i rasijanje. Izdavanje leksikona podržala je i država Srbija, Uprava za saradnju s dijasporom koja je u fazi konstituisanja. U projektu se uključuje i medicinski fakultet u Beogradu, očekujemo da će to učiniti i naše ministarstvo zdravlja. Mislim da je ono, bar u našoj percepciji, što našim lekarima treba u stvari pomoć u razvoju medicine. Dakle, ne humanitarne, toliko više srećom humanitarna pomoć, nego razvojna pomoć. I to je ono na čemu će se bazirati i sve više mislim i da organizacija iskupa prevlađuje činjenica da ukoliko naši ljudi u dijaspori mogu nama da postanu veza i sami da doprinesu daljem usavršavanju i skraćenju puta do novih saznanja, da je to ključno i medicinski fakultet i svi fakulteti u zemlji će to podržati svim sredstvima. U tom smislu mislim da ova konferencija ima izuzetan značaj i s obzirom na tradiciju i s obzirom na masovnost. Presrećna sam što je Lekarska komora ove godine partner u organizaciji Dana konferencije Srpske medicinske dijaspore. Želela bi da vas obavestim da ćemo već sledeće godine, nadam se, zajedno slaviti još jedan jubilej, a to je 115 godina od osnivanja Lekarske komore Srbije i 10 godina od njenog obnavljanja, zajedno sa Danima Srpske medicinske dijaspore, i da ćemo tada imati još više kolega naših iz inostranstva sa kojima sam juče u direktnom kontaktu napravila više planova za to kako ćemo napraviti mapu, potpuno jasan spisak svih kolega koji se nalaze u inostranstvu i koji imaju veliku želju da pomognu zdravstvu u Srbiji. Još jednom vam hvala što ste došli u ovako velikom broju i svima vama želim ličnu sreću i zdravlje, a naročito našoj princezi Katarini, za koju sam spremila jedan mali poklon u ime svih 30.000 lekara iz Srbije. Na osnovu programa konferencije i iskustava sa prethodnih skupova, sigurni smo da ćemo i ova dva dana čuti mnogo zanimljivih tema i radova. Iako su radove ove godine iz različitih oblasti medicine i obiluju specifičnim kliničkim aspektima, moramo podvući da je za uspešnost, odnosno za pružanje kvalitetnih i sprovođenje kvalitetnih zdravstvenih usluga, bilo da su one promotivne, preventivne ili kompleksne kliničke, potrebe dobro obučen zdravstveni kadar. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime predsjedništva Srpskog lekarskog društva sve skupa mogu pozdraviti i izraziti veliku zahvalnost njenu kraljevskom visočanstvu princezi Katarini Karađorđević na ovom, kao i mnogim drugim dobrima čini svom narodu. Veliku zahvalnost dugujemo koleginicima i kolegama iz dijaspore i njihovim i našim prijateljima koji su našli vremena da dođu i uzmu učešće na ovom za nas izuzetno važnom skupu. Mi pokušamo da vratimo ljude iz inostranstva, naše ljude koji su otišli, postigli veliki uspeh i molimo da se vrate pa na nekoliko dana da se nam podele svoje znanje, svoje iskustva i da pomogu svoje zemlje. Mi ćemo svi učiti, ali ja mislim da najviše treba da uče mladi lekari, studenti, i da po njihovim primerima tih ljudi koji su radili teško, uspore da napravi svoj veliki uspeh u životu i da se vrati. Ja se nadam da će naši mladi lekari napoznati svoju šansu, da naprave nove kontakte, da neko da ih vode i uče dalje i pomogu na ovoj zemlji razvoju zdravstvenog sistema. I na kraju zadovoljstvo mi je da mogu pozvati da mi se obrati osobu bez koje ovaj skup ne bi bio moguć, osobu koja ne poznaje reč ne može. Pokrovitelj 6. konferencije Srpske medicinske dijaspore, njeno kraljevsko visočanstvo. Sam je imao tešku situaciju za dužih godina, ali sada ima novo danje.
Ima i treba da ima naša fokus za zdravlje i za edukaciju za nas lekare. To je najvažnije sada za mene i naš fond. Ja bih želio da kažem također dobrodošli za Lifeline, humanitarna organizacija, moj fondacija u inostranstvu. Predsjednica Kati Fansford je danas kod nas iz Chicago i želim da kažem dobrodošli i puno hvala za vašu pomoć. Mi smo bili juče u Republika Srpska. Ja uvijek mislim da je granica i pomoćemo sve. Nema problema u patnje. Uvijek treba da pomoćemo ljudi, da treba da nismo naša pomoć. I ja želim također, ja želim da počne jedna kampanja da ima kola u svaku bolnicu, u svaku dom zdravlja. To je jedna kampanja za €1 za svako da živi u Srbija i Fiat mogu da ima novac i idu Italije donese jedan, kako se zove, parking lot. Zašto ja sam sigurna da svako bolnicu i svako mesta dom zdravlja treba da ima jedan kola da uzme pacijente iz kuća i to je to. Posle svečanog otvaranja održano je više stručnih predavanja. Rad se odvijao paralelno u 2 dvorane kao i u amfiteatru Kliničkog centra Srbije. Eminentni profesori, gosti iz sveta i naši lekari iz dijaspore preneli su svoje iskustva i najnovije dostignuća iz oblasti savremene medicine, a svoje iskustva izneli su i lekari iz Srbije. Zabeležili smo i zanimljive razgovore sa nekim od učesnika konferencije. Poštovani gledalci, sa zadovoljstvom vam predstavljamo specijalnog gosta konferencije. To je profesor dr. Volter Klepetko, načelnik Centra za transplantaciju pluća Univerzitetske klinike za hirurgiju u Beču. Profesore Klepetko, ovo nije vaš prvi dolazak u Beograd. Ne, u stvari ja sam već dolazio više puta i imam lepe uspomene na te dolaske. Da li biste mogli da nam kažete nešto više o prethodnim posjetama? Imao sam privilegiju da razgovaram o mogućnostima saradnje između Austrije i Srbije sa vašim ministrom zdravlja i danas smo se ponovo sreli i razgovarali o tome kako da unapredimo saradnju. How we could move forward, especially the field of lung transplantation, posebno u oblasti transplantacije pluća, za koju je moj centar u Beču visoko specijalizovan. Da li imate mnogo pacijenata iz Srbije? We have several patients from Serbia so far. Mi imamo dosta pacijenata iz Srbije i sasvim slučajno ja sam danas donao na poklon lepe vesti, jer smo baš pre 2 dana operisali jednog pacijenta iz Srbije i on se dobro osjeća. I to je lepa koincidencija da se to dešava baš u vreme moje posete ovdje. Kako bi glasila vaša poruka kolegama iz Srbije? My message to Serbian colleagues would be to keep on going, to try to really. Moja poruka srpskim kolegama bi bila da nastave da budu u kontaktu sa svim novim dostignućima koje postoje u svetu u oblasti zdravstva i da usvoje sve nove tehnologije i nove uređaje i tehniku koja je dostupna za dobro srpskog naroda. Doktor Dušica Babović-Vuksanović, šef odseka za medicinsku genetiku čuvene Mayo klinike u Americi, također je jedan od dragih i važnih učesnika ove konferencije. Dugo ste već u Americi, preko 20 godina, ali vas nostalgija vuče i redovno ste tu kada se okupljaju lekari iz dijaspore i naši ljudi iz Srbije.
Meni je velika radost biti na ovim prostorima u principu, a Beograd jako volim. Kad sam bila dijete, moja mama je odrasla u Beogradu i uvijek je mene vodila u Beograd da mi pokaže zoološki vrt, da mi pokaže malo o gradu, pričala mi je o bombardovanju Beograda, o istoriji Beograda, tako da mi je ovaj grad uvijek bio jako drag. Iako sam ja originalno iz Sarajeva i to mi je u stvari moj rođeni grad. Ali što se tiče konferencije, ovo je jedna predivna inicijativa koju princeza Katarina sprovodi zaista punim srcem i ona je uspjela da izgradi jedan imidž od konferenciji koja dovodi nove ljude. A ja sam sad u poziciji kada imam dosta prijatelja i moji prijatelji su i prijatelji naše zemlje. I ja pokušavam njih da dovedem da budu prijatelji zaista istinski, da upoznaju naš narod, da vide našu zemlju, da vide kako je to stvar jedna sasvim normalna zemlja, da ne izgleda kao ono što su gledala televiziji 90-ih. Dakle, to je, ja mislim, vrlo značajno, a sav taj cilj je u stvari da se povežu ljudi, da se upoznaju, da se napravi jedna mreža komunikacija i da se napravi jedan kao most znanja, da se možemo dovoditi neke ljude da se nauče, da donesu i unaprijede zdravstvo ovdje. Isto tako ja učim svaki put kad dođem nešto od svojih kolega ovdje. Profesor Alessandro Bertani, još jedan ugledan stručnjak koji dolazi iz američke bolnice u Italiji, koja u stvari predstavlja deo jednog šireg sistema. Profesor Bertani, bolnica iz koje dolazite je u stvari deo jedne velike mreže. Let's say. Yes, exactly. The University of Pittsburgh, a medical center. Da, tako je. Medicinski centar Univerziteta u Pittsburghu posjeduje mnoge bolnice širom svijeta. Jedna od naših bolnica nalazi se u Palermu na Siciliji, u Italiji, i naše aktivnosti su usmjerene uglavnom na transplantaciju svih organa i visoko specijalizovanu hirurgiju. Ja sam grudni hirurg i uglavnom se bavim transplantacijom pluća i lečenjem pacijenata koji imaju teška i uznapredovala oboljenja pluća. Vi ste ovdje došli kako biste podelili svoje iskustvo u vezi sa najnovijim dostignućima u oblasti torakalne hirurgije. Danas je u stvari bila vrlo zanimljiva sesija i ja sam bio u prilici da predstavim i našu instituciju i mrežu koja postoji u Americi i drugim zemljama i nadam se da sam uspio također da podelim sa kolegama, lekarima i pulmolozima najnovija saznanja u oblasti transplantacije pluća i minimalno invazivne hirurgije, što je druga ključna oblast naše aktivnosti, a posebno kada se radi o plućima i jednjaka. Poštovani gledatelji, zadovoljstvo mi je da vam predstavimo danas i profesor dr. Nadu Milosavljević, koja je specijalista psihijatrije i integrativne medicine, radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta Harvard. Rođeni ste u Americi, ali se često vraćate Srbiji i redovno ste prisutni na ovim konferencijama. Koliko vam znače ovi susreti sa kolegama? Ja sam tako srećan da biti ovdje. Ima tako dobro lekari ovdje. Izvini, ja treba da govorim u engleski. Moje srpski nije tako dobro. Ja razumijem, no teško da govorim. Ja nadam to je okay. So yes, I'm very excited to be here. This is a Veoma sam uzbuđena što sam ovdje i što imam divnu priliku da sarađujem sa kolegama. Zaista mnogo znači to što možemo da razmenimo znanje i da učimo jedni od drugih i ovo je divna prilika za to. Šta bi se izdvojili kao najvažnije za mentalno zdravlje? What do you think is the most important for mental health? Najvažnije je da nema stigme, tako da ljudi mogu na vreme da potraže pomoć. Na taj način možemo da postignemo najveći uspjeh u lečenju i poboljšanje je moguće u relativno kratkom vremenu. Šta bi bila vaša poruka kolegama iz Srbije? Moja poruka svima bi bila da treba da budemo otvorenog uma. Ovo je uzbudljivo vreme. Toliko toga treba podeliti i zajedno možemo da ostvarimo izuzetan napred. Dr. Karen Burke, dermatolog iz Njujorka, još jedan drag gost koji je
Na konferenciji po prvi put sa željom da svoje iskustvo i znanja podeli sa kolegama iz Srbije. Dr. Burke, ovdje ste po prvi put. Šta vas je motivisalo da dođete? Motivisalo me je dugogodišnje poznanstvo sa princezom Katarinom i mnogo sam saznala o njoj kroz Lifeline, o njenom humanitarnom radu, dobročinstvu i svemu što radi za decu i zdravstvo u ovoj zemlji, što je zaista izvanredno. Ona uspostavlja saradnju između naučnika i lekara kako bi zaista pomogla svima nama da razmenimo i našu tehnologiju i naše ideje. Kakav je vaš utisak o njenom radu u Srbiji? Well, I am so impressed with what I have seen. I visited the hospital this morning and the care Zaista sam impresionirana onim što sam videla. Jutro sam posjetila jednu bolnicu i videla da je nega odlična. Lekari su veoma kompetentni. Obišla sam danas i muzej Nikole Tesle i shvatila koliko toga je došlo iz ove zemlje i iz ovog grada. How much has come from this country and this city. And I have several colleagues in New York that are Serbian. Imam i nekoliko kolega u New Yorku koji su Srbi. I do dermatology and I do stem cell research and some of the best Ja se bavim dermatologijom i istraživanjem u oblasti matičnih ćelija i najbolji naučnici u obe ove oblasti su upravo Srbi. Tako da sarađujem sa Srbima u New Yorku i širom Sjedinjenih država. Kao što sam već rekla, princezu Katarinu poznajem duže od 25 godina i znam koliko ona brine o ljudima, a posebno o ljudima u ovoj zemlji i koliko radi kako bi nas sve okupila da radimo zajedno, da delimo naše ideje i da zaista sarađujemo. I mislim da kada okupimo lekare kao sada na ovoj večeri, već se tu sklapaju prijateljstva i uspostavlja saradnja. Sa srpskim naučnicima smo razgovarali o istraživanjima koje bismo mogli zajedno da realizujemo. Razgovarali smo o dve različite oblasti i to je način na koji svijet postaje ujedinjen. Zato što je nauka jedinstvena i izvan politike. Postoje samo ideje i kreativnost i razmjena naših ideja o medicini, kako preventivnoj, tako i kurativnoj. Princess Catherine just creates so much collaboration. I mislim da princeza Katarina zaista podstiče saradnju i razmenu ideja i ne samo da pokušava, već zaista pomaže ljudima i uspeva neiscrpnom energijom da dopre do dece, pacijenata i naučnika. Dr. Burke, veliko vam hvala. Nadamo se da ćemo vas vidjeti i naredne godine. Nadam se da ću ponovo doći jer sam već toliko toga naučila, a sastanak nije još ni počeo. Drugog dana konferencije u Belom dvoru je održan stručni skup posvećen razgovoru o tome kako unaprediti saradnju lekara, dijaspore i matice. Sesijom je predsjedavao akademik Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu. Naši lekari iz rasejanja i ovom prilikom su iznijeli svoju spremnost za razmjenu iskustva i saradnju sa kolegama i ukazali da će time najviše dobiti upravo pacijenti. Član organizacionog odbora, gospodin Aleksandar Vlajković, je u svojstvu eksperta za pitanja dijaspore ukazao da inicijativa u vezi sa ključnim pitanjima buduće saradnje treba da potekne od strukovnih organizacija, Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore. A dr. Milan Manojlović, predsjednik odbora za međunarodnu saradnju Lekarske komore i profesor dr. Stevan Ilić sa Medicinskog fakulteta u Nišu najavili su pomoć u organizaciji naredne konferencije i izneli uverenje da će sljedeća konferencija biti još uspešnija. Ova 6. konferencija medicinske dijaspore je po mom mišljenju jedna od najuspešnijih. Ne toliko po broju predavača i po dužini trajanja, koliko po broju slušalaca, što je ogromno značaja. Pre svega za uspeh konferencije, pre svega zahvaljujući Medicinskoj komori,
koja je obavestila ljudi su došli. Pokazalo se ogromno interesovanje slušalaca i medicinske javnosti, a poseban kvalitet ove konferencije dao je današnji panel diskusije, današnji sastanak koji je definisao naše buduće strateške planove i dao predloge kako ćemo se bolje organizovati da sljedeća konferencija bude još korisnija, a u međuvremenu da imamo još mnogo više rezultata. Uspeli smo da dođemo do nekih zaključaka kako da unapredimo medicinsku službu u Srbiji uz pomoć lekara iz inostranstva. I zaključki su sledeći. Prvo moramo da imamo jako dobru bazu informacija o tome koji su lekari na raspolaganju u inostranstvu. Moramo da jasno definišemo želje i potrebe naših lekara u Srbiji. Moramo da definišemo potencijalne slabosti i da se koncentrišemo na proširivanje veza, ono što mi zovemo networking, gde bismo slali mlade lekare na edukaciju, gde bismo dovodili stručnjake i gde bismo počeli da formiramo i da se borimo za naučne projekte sa inostranstvom i za dobijanje fondacija novca za unapređivanje na taj način. Ono što je postalo jasno to je da se moramo bolje organizovati, ali također postalo jasno da postoji spremnost praktično svih faktora u Srbiji i velikog broja ljudi koji su ovde prisustvovali da se to uradi. Neki osnovni stavovi koji su iz ovoga proizašli i na osnovu prvog utiska su da bi trebalo u stvari napraviti dobru bazu i dobro se povezati sa našim ljudima u dijaspori koji rade medicinu ili koji su zainteresovani za saradnju u ovoj oblasti, ali također da ovde se moramo bolje organizovati u smislu planiranja te saradnje i u okviru toga da se u tome moramo podeliti u određene oblasti i formirati jednu efikasniju strukturu nego što je do sada bila, a također da bi već sad trebalo započeti pripreme za sledeću konferenciju za godinu dana da bi se ovo došlo do izražaja. Nakon završetka 6. konferencije Srpske medicinske dijaspore izražavam veliki optimizam za nastavak našeg rada zato što je iznedrila mnogo novih ideja i uspostavili smo kontakte sa mladim ljudima iz naše dijaspore, sa uvaženim profesorima iz dijaspore. Asocijacija medicinskih fakulteta srpskih je pokazala jedno veliko jedinstvo. Lekarska komora je u mnogome učestvovala u masovnosti, posećenosti predavanjima vezanim za konferenciju medicinske dijaspore. Jako sam zadovoljna idejom da se do sledeće konferencije, koja će biti krajem maja i koju ćemo isto zajedno organizovati sa Fondacijom princeze Katarine, a koja će biti obeležena i jubilejem Lekarske komore, da ćemo napraviti mapu lekara, umrežiti se na neki način, napraviti prioritete, pokušati da po oblastima povežemo kolege iz Srbije sa kolegama iz dijaspore i nadam se da će sve to biti na dobrobit zdravstvenog sistema u Srbiji. Za učesnike konferencije u Belom dvoru na Dedinju priređen je svečani prijem, večera i izveden prigodan umetnički program. Poštovani gledalci, hvala vam što ste i ove nedelje bili uz emisiju Zdrav život Vita Sana. Do narednog susreta, srdačan pozdrav i svako dobro.